Belusukan ke Malioboro pakai kebaya. Mini, gimana tadi? Ini ya. Mini vlog belusukan ke Beringharjo pakai. Gimana kita? Kamu duduknya di sini. Kita cari mana? Tanya deh. Rp295 jadi 200. Kali aku goreng ini. Terus budi. Sini kan? Sate koyor tukang masak. Mari kita coba. Pedas gak ya? Ya. Mau pakai sendok? Ada sendok? Iya, masuk Sam. Macam-macam bagus. Ini harga koyor. Kare ayam. Harga ayam. Pakai lanang bagus. Subscribe to my channel.